TV no ni guso a wo hwe no sene da bia ye ka kire mu no eye ne pa ne ma pa be koso o man Ghana mu ne be koso adi asom afi news bia pie mu a e wo se wo se Attention TV a na be koso e de asom e san se upe TV station papa de a Attention TV and ye kanfo e de ama se wo be hwe wo no obusu no bia be koso ahwe enti wo borra ye YouTube on ma bomoden asa wo be subscribe wo be koso a no wo de a share wachicha ma nipa nyina no mo so anya bi no mo to subscribe se ne be ya adwuma no betumi atumpo no nipa bia atumi anya enioma a ekoso wo Ghana na yatumi akọ yanim ewo ehanomom medin amaje so Frank Kwaku Asante na ene no so no ensem bi koso wo man Ghana mu a papa bi friends A+ also dadwen wa wonte ase kro exan se wo show man Ghana mu a Ghana tumi so se epenioma bi sa enioma bi se street lights na ade kwan ne ade nanso enchebe na sei enchebe wona tutu enchebe na sei na adwerega ena o twam woye tema ene Accra highway ya no koto se tese eja dare buruburu damu ahye eyepo ni street light a o man Ghana enipo sunse mo pe street light suan na aban bo modern yes a street light nyina bae afi wonu se eja damu ahye na A+ wodwen o man Ghana ne enipo e wo ho a wonte ase da wonte ase wontumi so wonte ase esan se o man Ghana enipo egum no etumu se ne kasa mo kire se abrofo Ghana apa esan se ohwe street ase ne ye na abomode a sifiti ekire onom abanim ento ohwe de ogina wono wotwa no kura na o tese afi kura ne jane bedun na so wono obo mode a dina ho etwa ase ne hu se ampa street light iguso a ehye na ebekoso wa hye saa ebeto aso ahye enti ono de o se o man Ghana yembo modern ne yenja ne mo bi ne yesu ne ye ban bi na ye no enye enti en hwe A+ ne ye hwe video a otumi etwa ode to se ye nyina yenhwe ne hu se ne Ghana ye kono yesu ase ye penioma ne ewie ebesan akwa san akose no ade a enye enti no yenhwe A+ ne nsem a wo kan wo video a ye de eto Attention TV. You see this street light? You know, keep long beyond way I come pass here. And I'm say, oh, abaya the street light ya kon sa afi de o ma be street light abaya da wase so I street light. This be the street light where they do not long ago, but if you check your front you go see say the street light they far away. From there they come all you go see say plenty bend street light be bre ashe if you about say we chire kra had any nyina ye no indeed 2 months or so but street light ni nyina dum adentia ashe you say motorways no me gina motorways so eja dem she say no enfifin light post be dey sisi no won say ba ku esi ho say afin eja na ebe she no hade na ebe she ashe hodie ni nyina anti wires na wom ni nyina ade ni nyina be she afi bia abanye street light tambia na jadem na ni nyina she so omo ye no omo ana she no na omo asan ya san mom contractor ye bi wo che so man we de abaifo nko an bibia nko ye sun street light na motorway street light ni so na hwan ye street light no ejadem she Anyway, uko enima anope meba mehwe ni nyina bebre na ahye ni nyina ahye o ti ase enti se no eja wei se hwan na de betu hawo na afi bia ye street light ne hye e wo moto wei so wei won se ja no akakra na edupo no ho akakakra bi na edupo no ho enti wei ebe hye nyesi wei ebeshi o ti ase nyesi wei ebeshi eti wires na womi nyina no ebeshi na dua na esi wona nkasa no eja ebetom sisi ya o de wo hwe ohun se eja no na eba no eja no guso oba eben pool no enti wei eja betom sapo wei moto wei no so na me wei enti eja betom ejabe to we mu sese ya na po na ye no kwa minima de ntia afi bia ye street light ye sapo we afi bia ehye ne asama contract
ni aye foforo na hye ni ama contract hwe eja no na edupo no ho no won itu ye be hye ano no e be hye no wires ni ade wo ni nyina be hye into street light no aban ayo but ahye adenti na yentumi ye street light no moto enu infinity adenti na yentumi ye no concrete adenti na ha eye nwuram afuom adenti na ye afuom a tambia hwe na ehye no so afi de ja na duru ho na ehye no o ja se na ehye no every year bia ye street light it is over sha motorway so na say microphone bi on America say oh mo kan street light ho asemi ma ya ade pa say aban aye ebusuafo aban ye na ahye half ahye you see motorway no street light ye twa na half bow half ahye hano enne no han afi na hashi won se jana edem kakra afi na hashi han nyina ehye ede na sisi ho no po no emu wires nyina ahyehye afi na eduru ha uko onim kakra no hye enra enti wo beba sa street light ha nyina hye enra enti won se ha no eso baako tu be duru ha asa uko wanimu a eja tom onso ahye na o man ye be ye ni uko kan na unu edwa adenti na yenim say street lights de bia eja tom every year bia ha nyina eja tom every year bia yenim say eja betom ebehye eja betom ebehye eso de bia ye be sisi esi ho na bia ebubu na eja tom na ahye na ya sign ama contract no obi abeye na ja tom na ahye me de anya me wanwa so hwe omam ha adwen bone anya me wanwa so omo ye no promo na hye no anya me wanwa so hye na ibema no contract no obeye foforo enti oye no okofi a obetumi abehye no anya me wanwa me ka so no ye ba anya me wanwa Ghana anya me wanwa ba kuzi so omo ye street light na hye no no wasan abeye foforo adent na street light no yen no concrete Omemu ha ye manufacture cement ewo Ghana iron rods companies bebre ya iron rod companies bebre onza hanyina ahye nra o pohwe form a hanyina ahye nra lucky posi emzewe nyame hu omomobo ejesi oba ohwe finfin a hanyina ahye ye hanyina ahye emse ha no mo enti wo hwa half no e say light na ebi nso we yakufu ado ye yo na ahye nana street light na odisi motorway no so no omo asoja atum ebi ahye ebi edum ebi Ghana standard board Ghana standard board krase street light omudisi ho na ye papa aban edwuma na omye ma aban standard board angaza say street light ni material no de ye papa adentia etiyen de yen nipa ya yes street light kama oh bi eni age ya kan mo aye ade echiyen eja dem na half ahye na ka half on my way you obi odu beto tonaton a ka beboa because I was saying fin hanyina ka ba disa ya enwuram ade ni sisi wuram ija to mu na hye ba service wo ija na ehiko akra mo modum no wo bedum na akina wo besan abeso entimi obi se na wo mfrɛ fa service wo bedum no akina wo beso hey Ghana anytime nijo wo bedum ja no anadwo we okina eja ban na tumi share from Tema to Accra o je ififin ha wo se jana hye kakra sa aden eti yen nipa contractor no ya ade no so no
Oh, you so oh, you know, concrete. And for North, Kwame Nkrumah time. Almost you see poles across the country, northern region. A just shit time here, but light poles. ACC a just share for over 60 years, was 50 something years. A just share from where that's what the material. Had the end of the Kwame Nkrumah now being in the tree, say, and she not channel from my contract for flow. Had the I could forward the man with some year no material now with the year no. We are no more so be sure. They can information. Without evidence of Messi Mejidi, so be catcher me some more Omusipo, Omanashina Mejidi. Ganani. What's a broth for Casa? Bruni Casa, what is a abro brofudida? Abro. What's a bro brofudida? Bruni Mabro, Bonobet my wicked, obey my evil, obey my hypocrite, obey abro like me said, no. Me say no, Bruni, Casa Bindim, abro, Obi Trevor abro foodie. Bruni, yes, sir. Oh, Gary Brofudi, the Bruni Gary, the Brofudi, hey, Gary Bruni Crow. Just say, would you tell me who blame me politicians now? No, I bet. But I say, who blame me politicians now? No, I bet. Abro, that's a bro Brofudi. Bruni Mabro. But no bet my wicked, obey my evil, obey my hypocrite, obey my abro like me said no, Bruni, Casa Bindim, abro, obey Trevor abro foodie. Bruni, yes, sir. Oh, Gary Brofudi, the Bruni Gary, the Brofudi, hey, Gary Bruni Crow. Just say, would you tell me who blame me politicians now? No, I bet. But I say, who blame me politicians now? No, I bet.